Rup Singh Tiron Pen Harong Jui Hempu Club along self-help group and Dumapan Lang Okaso Kirot. Karbi Anglong Labor Union na Hinpen Mai Kipa. Delay Alangsun Development Committee Atumpen Delay Alangsun Kapang Tirasai Kideng. Kardom Kat News Sabirta Thanbang Nili Junaliti Mungpi Non Birta Ang Tonpen Arjuik Tha. Karbi Anglong Autonomous Council Fishery Department Pen Patipi Ponsi Chitini Bhai Inquiry Ki Thom Arni Socheng Constituency Ki Parlo Self-Help Group Atumapan Lang Oaso Ki Joypen Kiron Pon Pado. Mayalong Aluhisar po man pen Karbi Anglong Autonomous Council Arts and Culture Fishery Lapen Public Relation Rinchers Rup Singh Tiron Chitongdun Mayalong Hamren SDFDO Chatrapator Socheng VDC Chairman Roman Pator BJYM West Karbi Anglong District Amai Pupritom Rongpi Hamren Municipal Board Vice Chairman Het Singh Rongpar Lapen Ward Commissioner Purnima Hanse Pipen Danglok Ongdun Kathegi Dingatum Chitongdun Hamren Apujara Lomba Hamren Apujara Lomba non itu gibi non itu bomba Mana angtan kan awal. Jadi tum non tadi tu maral bangkai hamre apa itu tu orang lain. Hamre apa tu ni hamre apa punya apa itu community fishery project. Pilih ke ceron, pilih si ke ceron. Oh, apa mana bang? Dah angtan kan awal. Itu tu. Socheng Constituency Angkang Kado Kawe Self-Help Group Humparu Isirap Pokep Panlang Ok Asochili Agijoy Pen Kipi Pajir Padopon. Mailong ahok pet pen lang ok pangreng pamijia panta pen radapan kacungri padopon. Hotdecet positali tum Karbi Autonomous Council Fishery Department pen along tin homosti panta self group atmapan mate kenangi langteng katiki atmapan okoso kijoy pen ini tum keron pon kedamtang arni penceng polo nompini da Socheng konsensi long kedamtang kipi saya group pen da so community fishery pen da lo project atma panta pini akijoy pen kitum mane okoso kijoy tum keron pon kado polo Karbi Anglong Labor Union na Hinpen Chitini Bhai Inquiry Player ni Mai Ke Padopon. Karbi Anglong Labor Union na songja bidasing rong pipen ki Japon Mayalong ason alam ka chethan ka chimum padopon nang keleji chitini phaing koiraner cap arni alang letum pen labor movement operation ta padopon ji pusi pachini ini elitum along na cerap chetu dun pot chorolo nasi non kini elitum labor Karbi Anglong Labor Union elitum laso akam pini ladak elitum kacengrum adim mangkelalo elitum kiremang apon ason betik nasi non elitum la non dituang kang Karbi Anglong kan kupedelo iswes kupedelo la dituang kang anta elitum kama cuklem itu malebar la ador amui kamilai le julai kita elitum kita heglong dopik lapen lahai elitum kita heglong dopen elitum cengrum si cengwai lo mana dah Karbi Anglong itu kam cuklem atum an ke lewar teman ke ador isi nang kinangi kusi ni tumbang ke ni tum lewar junior na hinten abang pacini pon lo bang dipen bang ke kaci tahun dia pang laban lato ini tum armung bagi bong dia pang laban itu mintang rakpan kaci song dia pang si kaci song mata ini tum ke ada karona teng bang kaci song kita me awe ini tum ke sam jet kan si dicun poni lasi Karbi Anglong rakpan ni nang pacini bang ke lalu itu kaci bohong laban kaci heng laban kaci cok awe pinkan sam jet kan mata kaci khamke awe dar nagi posini di Karbi Anglong Labor Union in charge kan pacini do adhe ke damtang an sita me itu jiya tum tap jiyo lo laban em juga tum tap dugo lo laso jone si ini manok pramsa kapap hi hup ajok ajat sonta kachini dun de sai do piklang ansu sekra prang dun jia phan non ki bang jening kan pen ke bor inun lonang pusi kachethan chimum padopon an parta labang so operation along Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong kang pen ta kachetong dun lab jia phan si alang li tum pen kachinung ripado KALU mai pu chun bang rising milik lapen manav kramsa tum pen bangso mai chari ponsi mesen pen mai pajot ponlo
delay alang sunalong ang tan pen langsun nang kilangatum kapacite kang akiter ki era hormu delay alang sun development committee atumpen kapang tirasay kideng Dilay langsun aroy adungaray malom ang tan pen langsun nang kilangapan kiwangatum akiter hormu horbong lapen biskut hai hui kibar kangcho anapang til jiapan kidamtang chiti ni phai resir kep arni dilay langsun development committee sengponlo Laso tengpen dilay langsun development committee DADC atum ben chipatir piponsi number 1 kanya berong raratum chirap chitodun ben rara sai klem padopon Laso sai klem long number 1 kanya berong sor lunse be DADC mai pu kamson be lapen DADC kongchun bang himaring tiatum chetong dun non malam so porphan birta moin ton peksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj juice. Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanj water. Dihina mo piputot birta along wangtulo Kidamtang chitini phai inkore hinia ni social media long kapaklangpon ken singrong pila pen ren singrong piatum job card tangka cho et poke ahok kalipusi alang litum pen lam klar ka chipia birta pherangki rastam tong pipen nonjong birta nang pale Kiramtang chiti ni phai inkoi hiniar ni pinangana social media lapen prek jam news channel long paklangpon Mahamaya constituency ke parlu sarjang chirurong piarong tapong rong pirong rong bangti Majgaon Thai guri lapen sarjang adivasi rong aparman job kana tangka ken singrong pilapen ren singrong pia tum cho et puke ahok kali pusalang ni tum klar dak pen than pachini lapen tangka cho et pura kaninje vek aba angkura pulong alam chin pa me pen lason social media tum phan ke hang pen papa chitak tap ke ningduglo pusi alang ni tum lam klar chipi lasi ke bang jiar ni pen lason angkur kawe alam kapache thang thap the de jia phan alang ni tum pen chuning rithu tiklang mangke ma nituma phan ini job card puisa mane 500 nang pi 500 nang pichot lapen 2000 mangke anondat pusini tomhan akoi pi stame lasona mangke ahokali lakeni litom IPS individual akam lasi labangke job card kali lake বিৰোধী বা এইটো গাঁও মানুহে যেটো কৈছিলে যে বলে আমি মানে গাঁও পইচাটো মানে লসব লৈ লৈছে বুলি কৈছিলে কিন্তু সেই কথাটো হসা নহয় হেতু মিছা এগতিকে হেতু আমি কিতিয়াও নকৰো আমাৰ এইটো আমাৰ পিএছৰ অকল ইটো নহয় গোটেই মহামায়া সমষ্টি এইটো তেনেকুৱা কৰি আছে বুজাত এনেকুৱা হৈ গ'ল গতিকে এইটো আচলতে তেওঁলোকৰ IBS ফিচাৰীহে আছিলে এইটো জব কাৰ্ডৰ কাম নহয় কিন্তু কাম কৰোঁতে একাউণ্ট বিচৰাত তেওঁলোকে ভাবিলে জব কাৰ্ডৰ কাম এই বুলি কোৱাত এইটো মানে কথাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ গ'ল গতিকে এইটো জব কাৰ্ডৰ কাম নহয় এইটো তেওঁলোকৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ফিচাৰীহে হয় আপুনি যোৱাকালি যেটো মন্তব্য দিছিলে সেইটো মানে টোটালি সেইটো টোটালি আপুনি স্বীকাৰ কৰিছে ভুল হৈছে কৰা ভুল হৈছে Kidamtang chitini phai inkore hinia ni MP Barim Biren Singing dia hem katengkheng dam poke ahoklo chitami gari motor lapen ahem katengkheng dam ke MP Barim aphan kelang selet penle lason ke claim kali
during tiga jering klui pen kiso ko cholong a jok si la puson ke plang long lo kiso seta me chelang olo bonta ko pai ke lang no jok piniar ni anta me me der lo during tiga apuk hai no jering olo pusi ahema sorpen pachini kidam tangar ni hem pen bar si difurong so pian ke le pen si laso huni ki phonang lo puta ahema sor tum pen pherang kang no than ta chini sini tumta kadok ve tumta chitong anam ta hoi la dia hok lo laki so laki cipur dat tikik laki achik lo si chini ne ta so ve tala non silang bom lo ta jo ki mia son si non di thu chong da du ma so i der le ti kok ti ti nin dam ta ge lo nan ni te te khidar lo masih congdat dun jui lo chong da dun ju hem ta wasa be ma congdat se ke la hem masih karbiasi an ke cilang dia lo ke doktor lo ngacilang han ke wasa be det lo la tunta poisa tangka be joy ni kidu ka joy ni ama cilang te te der lo la se hem masih an karbiasi an ke cilang ke lo Pini Karbi Prime Time ang kila pang segang ton peklo, tumit hakmi kurwang tu.